Médico especialista Rússia Austrália visita o Hospital Nacional Guido Valadares, onde a operação Balabari Kamoto Limanolo. Primeiro at fatene katak ita hetan visita Rússia médico especialista beda balabariknya, surgeon balabariknya, nebe maka mai Rússia Queensland, mai visita ita Hospital Nacional Guido Valadares, nebe maka visitane partida Rússia proposta nebe maka Conselho Hospital Nacional Guido Valadares Usu. Tambah depois de Covid nene, itanya caso sira memang durante hetan problema antes Covid mai to agora nene, quase que barak los maka o problema ida be operação teona, e sira nia foer ne kasai hosi sira nia sori hosi te wana be mak sira tu tambah lori asai ne. Nebe agora sira moras memang diangkat ho hispum o moras be maka mo atresiani moras ma itanya liur bot ne tomak dari teng hala operação para sai foi assessori depois hotutia ponto atu tutan filafale ne ma precisa ia médico sira be ia specialista ba labarik ne oine sita uso ajuda ba ia Australia li osi RACS Royal Australian College of Surgeons nebe visita timida oin mainene agora oin loro nene sira se halau atendimento consulta externa OPD bahalau screening balabarik sira memang problema ohine depois osi problema ohine ne sira moras nene sira disiri atala operação ira